салом бинандагони гироми ҳаводорони барномаҳои телевизиони Баҳористон. Шумораи навбатии барномаи фурӯғи субҳидоноиро тариқи телевизиони Баҳористон аз муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Варзоб пешкаши шумо мегардонем. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати яке аз китобхонони Навраз ошно гардонем ва ин навбат низ иштирокчии мо хеле хурдсол аст, вале новобаста ба ин китобҳои зиёдро мутолиа намудааст. Хуб биёед бо худи ӯ шинос мешавем. Ман Сабринаи Файзали хонандаи синфи шаши Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Варзоб. Ташаккури зиёд. Инҷо дар дасти ман рӯйхати адабиёти мутолиа намудаи шумо мебошад. Мегуфтед ки аз синни чандсолагӣ ба китобхонӣ рӯ овардед? Ман аз синни 12-солагӣ ба китобхонӣ рӯй овардам. Ҳозир чанд сол ҳастед? Ҳозир 13. ҳозир 13 сол, яъне муддати 1 сол шуд ки шумо китоб мехонед, ҳа? Бале. Офарин. Мегуфтед ки шумораи китобҳои мутолиа намудаи шумо ба чанд мерасад? Ба 7. Ташаккури зиёд. Хуб, марҳамат, чанде аз онҳоро барои мо номбар кунед ва пас он дар бораи онҳо ба мо маълумот медиҳед. Насиҳат гӯш кун ҷоно, ҳикоёти таърихӣ, мунтахаби рубоёт, хайр ва шар, кушо чашматро офтоб, офтоби ман, ошёни баланд, достонҳои шоҳнома, Трисина, як пиёла ташнагӣ, мактаби кӯҳна, латифаҳои халқи тоҷик, модарнома, секулчаи танӯрӣ, себи тилло, кимиёи хират ва ҷашни ватан. Шумо китоби латифаҳоро хондаед, ҳа? Бале. Кани ба мо як латифаи ниҳоят ҷолибро нақл кунед. Падар бо писар дар хона мезистанд ва ногоҳ дарашонро касе зад ва падар ба писар гуфт: писарам, рафта бин кани кӣ омадааст? Баъд писар ба падар гуфт. Баъд писар рафта дид. Баъд писар омада ба падар мегӯяд ки падар, қарздорҳо омаданд. Падар ба писар мегӯяд: хуб писарам, ман ҳозир ҷое рафта пинҳон мешавам ва ту рафта ба онҳо гӯй ки падарам дар хона нест. Ва писар вақте ки меравад дарро боз мекунад, мебинад ҳеҷ касе дар пушти дар интизор нест ва омада ва гарчанде ки падар аз пушти дар мегӯяд: писарам, дар пушти дар кӣ аст? Писарам, дар пушти дар кӣ аст? 3 маротиба ин гапро такрор мекунад ва писараш ҳеҷ ҷавобе намедиҳад. Баъд вақте ки писар ба пеши падар меояд, падар аз писар мепурсад: писарам, барои чӣ ман аз ту пурсидам ки кӣ аст? Ту ҷавоби маро надодӣ. Баъд гуфт: охир падарҷон, шумо дар хона нестед ку? Ташаккури зиёд. Ин латифа ниҳоят аҷиб буд ва бояд қайд намуд ки ҳар як латифа ҳарчанд ки ҳазлу шӯхӣ ҳам дошта бошад, вале камбудиҳои рӯзгорро мефаҳмонад. Дар ин латифа чӣ ишора карда шуда буд? Дар ин латифа хислати баъди инсонӣ, дурӯғгӯӣ оварда шуда буд. Яъне мо бояд дурӯғ нагӯем, ҳа? Хуб, ташаккури зиёд. Баъд аз латифа биёед як афсона нақл кунед. Рӯзе марде аз кор меояд ва аз ӯ ҳамсараш пурсон мешавад: имрӯз чӣ овардед? Мард ба ӯ ҷавоб медиҳад ки имрӯз ман ҳеҷ чизе наовардам, чунки он қадар ҳам имрӯз рафти корам набуд. Баъд мегӯяд: хуб, ҳозир мо дар хона ҳеҷ чиз надорем ва шумо зуд рафта аз мағоза чизе харида оред. Баъд мард аз мағоза тухме гирифта ба хонааш бармегардад ва ба ҳамсараш ба мард мегӯяд ки дар хона ҳезум надорем. Ҳоло ман ин тухмҳоро бо чӣ таф диҳам? Баъд ба ӯ мегӯяд ки хуб, ҳозир ман аз кӯҳ рафта ҳезум меорам ва вақте ки мард ба кӯҳ меравад, барои ҳезум ба кӯҳ меравад, дар раҳ бо хирсе вомехӯрад ва хирс аз ӯ пурсон мешавад: ба куҷо рафта истодаӣ? Мегӯяд ки ба кӯҳ. хуб, чӣ кор мекунӣ? Ба кӯҳ рафта чӣ кор мекунӣ? Мегӯяд: ба ҳамсарам ҳезум мебарам, то ки тухмҳоро таф диҳад ва мо бихӯрем. Ба хирс мегӯяд ки ту тухмҳоро тоқа нахӯр ва ба ман ҳам биёр. Баъд ба ӯ ҷавоб медиҳад ки бале, якто меорам. Баъд мард ба хона меравад, ҳамаи тухмҳоро таф дода мехӯранд ва баъд аз чанд лаҳза хирс ба хонаи онҳо меояд. Мард ба ҳамсараш мегӯяд ки боз ягон тухми дигар ҳаст. Зан ба ӯ мегӯяд ки не, барои чӣ ту ба ягон кас ягон чиз ваъда дода будӣ? Мегӯяд: ман ба хирс
تخم وعده داده بودم ولی زن وقتی که زن گپ‌های مرد را میفهمد به او میگوید که تو باید به خرس تخم نه بلکه روغن وعده میدادی. یعنی شخص هنگامی که یک چیز رو وعده میکند باید به وعده وفا کند. تشکر زیاد. کوشو چشمت رو آفتاب این چگونه کتاب است؟ این کتابی در این کتاب شعرهای بچگانه نوشته شده است. این کتاب را فیضیه سنگی مراد نوشته است. خب موضوع شعرهای این کتاب در چی است؟ شعرها در وصف پیشوای ملت، پرچم، وطن، مادر. خب یکی از اونها رو برای ما قرائت کنید. امام علی رحمان پیشوای ملتمان، هر یک عملی نیکش عبرت صاحب دلان. عاقل و کاردان است او، مرد قهرمان است او، به خلق ملت خویش بسا مهربان است او. یاری میدهد یکسر به یتیمان چون پدر. خب شما در اینجا منتخبی رو با یاد نوشته اید. میگفتید که این منتخب از کیست؟ این منتخب از جلال‌الدین رومی بلخی می باشد. یعنی از جلال‌الدین رومی. اصلا با شما مرحمت یکی از آنها رو برای ما خوانید. ای سروی روان باد خزانت مرسا، ای چشم جهان چشم بدانت مرسا، ای آنکه تو جانی آسمانی و زمین، جز رحمت و جز راحت جانت مرسا. گه رشک برد فرشته از پاکی ما، گه بگریزد دیو ز بی باکی ما. حمال حق است این چشم خاکی ما، احسن جزهی چستی و چالاکی ما. خب اینجا مادرنامه نوشته شده است. مادرنامه کی؟ لایق شیرالی. خب مرحمت از آن برای ما یک شمیسه ها رو قرائت کنید. ایا مادر مداری من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی. نخشکت چشمه ای شعر و سرودم، زیباس سرچشمداری من تو بودی. مادر مادر شیری سفیدم دادی، دنیا با امید از تو امیدم دادی. تا بر سر من چی آید از بشکمی، تو بر سر گهواره نویدم دادی. تشکر زیاد. معلوم می شود که شما باز برنمودنی اثرهای نظمی شغل داشتید و امیدواریم که در آینده شماره آنها باز هم زیادتر می شوند و تماشابینان عزیز اینجا با شما نیز خیر خوش میکنیم. تا برنامه های نوبتی خیر.